Escola Ensino Pré-Escolar Henricus Leven celebra graduação Basanolo Recensia. Sábado semana ne, Fundação Binawirawan Timor-Leste Escola Ensino Pré-Escolar Henricus Leven Bairro Pite celebra graduação Badasanulo Recensia. Diretora Pré-Escolar Henricus Leven informa, tema ba graduação ne, hak solo hamutu ko oansira nebe sucesso ona e estudo, tamba oansira balon hamutu ko sira tinan ida o balon completa tinan rua. Hak solo hamutu ko oansira nebe sucesso ona e estuda. Tambah sirhamutu ko ami balu tinan ida balu tinan rua tambah ni hahu husi TK kiik depois nia passa ba TK bot mak nebele gradua sira nebe hahu kel so TK bot antaun sira tinan ida det sira gradua alunu sira ne ho idadi atu gradua sira tinan ne sira de gradua agora 2029 ho 2020 tambah hahu si fulan Janeiro to fulan Marso ne sira bele gradua liu idane antaun heimba tina noi 2026 hauni ale menom ba imi doranti nebe hamutu ko ami i sekolah Henricus Leven buat nebe imi aprende ona le sura no hatene ona atu imi kuntunua ba sekolah fatin seluk lori na fatin naran Henricus Levenian diak ba imi nia futuro ba nação igreja nomos sociedade. Sefi Fundação Madre Salesiana Setiawan orgulho tambalabarik sira consegue estudo e escola ne, no espera os estudantes sira nebe gradua ne, balum continua e escola referida. Saya bangga sekali karena anak-anak ini bisa mengikuti pendidikannya di sini selama ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Dan pada hari ini mereka boleh berwisuda dan sebentar lagi akan melangkah dari tempat ini dan mungkin juga ada yang masih di tempat ini kalau memang mereka melanjutkan di SD ini. Parabéns Mbak Imi. Haumak obrigada bara o Madre Direktora, o Profesora Sira atas dedikasi, kerja keras, bimbingan, serta kasih sayang yang kalian berikan kepada anak-anak kita. Representante Inang Aman agradece ba diretora pré-escolar no professor Sira, nebe fo ona tempo ho di dedica wan Sira bele hatene le no hakerek, no mo setam valor nebe dia. Titina dia ruan elaran, bele Sira bele ohim bele finaliza, Sira ni studi ya fatin irane. Beliau ba amnya profesora Sira, Direktora Presklar Struktura Don Henricus Leven nabe makabele akompanya amni wansira kia tinan ruan elaran i amni wansira bele hatene hakere hatene le hetam valoris fundamental sira diliu ba ya via Kristen Katoliknya ya fatini dane idane maka ami agrese tamba sira belele palu beleon hani wam beleleon idane tamba spursu tomak nebe maka manori sira halo ba amne wasira i ohin ambele maya fatin idane hamotu ina nama sira bele celebra graduação ba dalas Sanolo Recensia. Enquanto a cerimônia graduação ne, formalmente a abertura no encerra o diretora Escola Ensino Pré-Escolar Henricus Leven, o total graduado samutu clima nulo.